e setse ka nna malatsi a le 60 a dipatlisiso tsa palamente tebang le go tsaya tshwetso ka maemo a ga Mkhwebane. Le fa go le jalo ga ka lebega a tshwenyegile fa a goroga di kaganyeditswe ke setlhopha sa gagwe sa babueledi. Bontsi jwa bopaki jwa gagwe bo ne bo ikaegile mo dipatlisisong tsa letsholokgwetlho la ga mopresidente CR17 le le neng le le ka ga bopresidente ba ANC le dikatlholo tsa dikgotlatshekelo tse di farologaneng mo a ileng a tshwaya dingwe tsa tsona diphoso. O ne gape a ema ka la gore Ramaphosa o ne a itse batlamedi ba matlole a letsholokgwetlho la bopresidente ba ANC. How does it work that you must be impeached for believing or for espousing the exact same view that given the same evidence the Chief Justice finds, or not even the exact, a better view, a milder view than what the Chief Justice concludes? Mkhwebane o dumela fa ne a tlhorontsiwa go dira tiro ya gagwe. What should I do with these emails? What should I do with the one of the donors I've interviewed who confirmed, thanks that we had the recording. Mkhwebane o tlaleleditse ka gore le yo a neng a moloma serota Thuli Madonsela o nnile le maitemogelo a tshwanang le a nnile nao le fa ise a sekisiwe. Mkhwebane o ganetsane le ntlha ya gore o dirile diphetogo mo melawaneng ya maitsholo gore e tshwanele dintlha le gore molawana yo a neng a ikaegile mo gone o ne wa diriswa ke kantoro ya gagwe. They were not impeached because they failed to self-correct when they are showed that there is this wrong thing which you've done. Mkhwebane a re diphoso tsa gagwe di godisitswe le gore go dirisitswe molao o sa siamang go ka akantsha gore ga ana bokgoni le go sekisiwa fa baatlhodi ba ba dirisitseng dikgato tse di sa siamang tsa molao le katlholo e phumutsweng fa go ne go dirwa boikuelo ba sa neelwa tshwaro e tshwanang. Dipatlisiso di a tswelela.